Spoštovane, spoštovani, prisrčen pozdrav, torej še enkrat bom dejal z komentatorskega mesta, le še nekaj minut nas seveda zdaj loči od začetka zadnje tekme 27. kroga v prvi ligi Telemach. V ljubljanskih Stožicah se bosta udarila Olimpija in Celje. Kvesič in zdaj Mudražija. Matko. Sešlar ima priložnost, Sešlar odkriva se Prtajn, ki je sam pred golom, Prtajn preigrava in gol Prtajna. 1-0, vodi Olimpija, 16. minuta v Stožicah. Sicer bomo še počakali, če je bilo vse v redu v podaji Sešlarja, če ni bil morda Prtajn vendarle za pol koraka prehiter. Zdi se, da je bilo tesno, ampak takole na prvo žogo bi dejal, da je bilo pri tem zadetku Olimpije vendarle vse v redu. Olimpija bo iz zadnje vrste organizirala nov napad, takole potem Banič na Prtajna, skok dobiva Zec, Vrbanec zdaj do žoge, Vrbanec, Begič, Begič ima priložnost, Begič, še vedno Begič in potem enostavno podaja. Neča zdaj pred vrati Ivana Baniča, Tonič, izpustil je žogo Banič! Še enkrat se je osmešil, nekajkrat v naših prenosih sem že opozoril na te neverjetne napake Ivana Baniča. No in tokrat je bil kaznovan. Kakšna začetniška napaka Ivana Baniča in gol Žana Zaletela. Banič se zdaj drži za glavo, ampak ja. Čabraja, boksa Rozman do žoge Mudražija, Mudražija še en predložek. Odlično Čabraja, ukrotil je tule zelo težko podajo, to je priložnost, brani Rozman. Zdaj odbija Zec, Kvesič. Prišel se je Majevski, potem lepo Vrbanec, Crnomarković z napako, Kuzmanović, lepo za Begiča, priložnost zdaj celo za Celjane, Božič strelja, toda tudi tole je bila bolj kot ne podaja Baniču. Drugen naprej, Zaletel je tam postreljal, Božič zdaj je krasno z glavo do Begiča, priložnost za Celjane, Vrbanec in 2-1 Kuzmanović. Celjani vodijo. Neverjetno 49. minuta, to je nogomet. In zdaj vodijo Celjani, na delu so neke višje cilje, ampak ja. Morda je to, ne, to so tisti nogometni razlogi. Bom ponovil stavek, Nukić pa še vedno na klopi. 2-1 v prvem polčasu sem omenil, da se je Kuzmanović strelsko povsem prebudil. Ključna poteza Božiča, ki je z glavo sijajno podaljšal žogo Begiču, dal ogenj, poslal Vrbanca. Vrbanec nekoliko strani sam pred Baničem, ki je tam. Zdaj Brecel na desni strani, Brecel proti Kuzmanoviću, Kuzmanović, Božič! 3-1 za Celje! 3-1 za Celjane v Stožicah in še enkrat bom ponovil, Nukić pa še vedno na klopi, tudi Aldair. Ali bo končno nekaj storil tudi Dino Skender? Ali pa bomo morali gledati do konca in naprej, predvsem osješko falango. Še en krasen napad Celjanov, Kuzmanović se je zdaj izkazal z asistenco. Brecel iz ozadja, ni prišel do strela, pa podaja spet popadec Kuzmanovića, 11-metrovka. 11-metrovka, prekršek nad Kuzmanovićem.
in Celjani bodo imeli prekrasno priložnost, da še povišajo svojo prednost v Stožicah. Čop je dobil znak, Duje Čop, zelo zanesljivo. 67. minuta, Olimpija 1, Celje 4. Olimpija je vodila, imela prek Matka sijajno priložnost za 2-0, potem pa je na sceno stopil Banič. Kako tole vse skupaj spominja na tisti obračun Lige prvakov med madridskim Realom in prelec do žoge, Pil, zdaj je Pil, desno ima Aldairja, videl ga je in tudi dobro podal, tu je zdaj Aldair, dvojna podaja s Prtajnom, Aldair, pa Pil strelja in to je gol! 75. minuta, Olimpija je znižala na 4-2, krasna tekma v Stožicah. Marin Pil. Vrača se Olimpija, še dva para svežih nog bo Dino Skender zdaj poslal na igrišče. Vstopila bosta Krefl in Kapun. Jaka, hvala lepa. Dino Skender, na koncu poraz za Olimpijo. V prvem delu igre se zdi, da ste vi zapravili tiste svoje priložnosti, ki bi znale tekmo pripeljati na nek način tudi na vašo zgodbo v boljšem, pozitivnejši luči. Pa da, prvi dio mogu reći da izuzev prvih možda 5 minuta, da smo sve kontrolirali, bili smo dobri, stvarali šanse, zabili gol, poveli na vrijeme, dogodio se opet jedan nespretan gol. Izašli smo iz toga i dobro se vratili opet u igru, ali nismo zabili situacija koje smo imali na kraju. Na poluvremenu se sve činilo da onako ide u smjeru po nas povoljnom, ali eto, opet neke okolnosti. Iz kontranapada je Celje se organizirano dobro branilo, cijelu utakmicu čekalo svoje situacije. Iz kontranapada na kraju su dočekali za 2-1, 3-1, opet neka nesmotrenost, neki autogol ili onako. Stvarno nam se okrenilo u tom drugom dijelu sve i u prvom u nekim situacijama pred našim golom na glavu, ali na kraju moram reći da ništa sad ne možemo vratiti vrijeme, idemo dalje i treba sad neke pouke izvući iz ovoga i pripremiti se za sljedeću utakmicu. Zahtevna situacija tudi za vas, jasno osebno. Dejali ste pred tekmo, ustrajamo z isto enajsterico, damo še eno možnost. Kako boste zdaj ocenili recimo tisto začetno postavo? Je bilo to ali bodo vendarle potrebne korekcije? Sigurno da će trebati i određene korekcije, ali na nivou ovog što smo pokazali prvi dio, apsolutno ništa nije slutilo da će se tako okrenuti u kontrasmjeru. Tako da ne mogu reći da smo tu nešto loše izabrali što se tiče prvih 11, ali eto kažem, možda i taj malo gol nas je psihološki presjekao i onda kad iz neke opet prve situacije, iz nekog kontranapada smo dobili taj drugi gol, mislim da nas je to onako baš do kraja prelomilo na neki negativan način, nažalost, ali ništa, šta je tu je, moramo ići dalje i izaći iz ovoga što je moguće jače. Bili ste zdaj v slačilnici, se vam zdi, verjamete, imate občutek, da je ekipa dovolj trdna mentalno, da se recimo že, ampak da se do derbija z Mariborom sestavi v neko dobro formacijo? Pa dobro, sigurno da mi sada trebamo gledati s obzirom na ovo danas, moramo gledati svaku prvu sljedeću i to nam je jedino bitno, ne možemo gledati ništa dalje, jer jednostavno sad se treba vratiti u osnove i treba se vratiti na pravi put. Naravno da ovo danas nikog ne zadovoljava, tako da apsolutno moramo i pogledati gdje su tu bile greške. Ja kažem opet, neke stvari nažalost su nam se okrenile na glavu i to je tako kako je i sutra je bitno da sve dobro prođemo, analiziramo i vidimo kako ćemo se što prije vratiti na pravi put. Hvala lijepa in srečno.
Ja, Jaka drži, Simon Rožman je z mano. Simon, čestitke seveda za zmago. Vztrajate na nekem svojem načinu igre, to, kar se zdi, da si želite iz tekme v tekmo, ne glede na to gibanje samega rezultata. Na koncu se vam je danes išlo, ampak določeno obdobje prvega polčasa je bilo z vaše strani zelo zahtevno. Lahko bi se znašli tudi v rezultatskem zaostanku. Kako ste pravzaprav videli celotno tekmo? Ja, drži. Sigurno na koncu smo lahko veseli, ko potegnemo črto. Je pa bodimo pošteni, drugi del prvega polčasa sigurno ni bil dober. Mislim, da smo zelo trpeli, nekako se krčevito branili, ogromno enih prekinitev, ni bilo na nivoju, katerem bi si želeli. Mislim, da smo se v polčasu nekako umirili, da smo nekako ponovili stvari, ki so pomembne v nogometu oziroma kako želimo izgledati. Sigurno smo iskali ta drugi, bom rekel, gol in še kakšen gol več. Mislim, da smo zadeli v pravih trenutkih in nekako bi rekel mirno pripravili tekmo do konca. Tako da ena, bi rekel, pomembna zmaga iz vidika, da ne glede na nasprotnika, da se je pač potrebno držati nekega svojega cilja, neke strategije, katero želiš igrati. In pač, ko ti to uspe, sigurno bomo rekel, smo veseli v Ljubljani dati 4 zadetke, mislim, da to ni mala stvar. Kakšno je bilo vaše izhodišče na polčasu, ko je bil zid 1-1, samo dajmo malce bolj energično, malce več agresije ali tudi kakšne korekcije, ki jih morda sprva niti nismo opazili? Ne, mislim, da smo imeli kar nekaj problemov v transformaciji Olimpije, ko je šla v 3 zadaj. Smo bili, bom rekel, na to pripravljeni, ampak nismo dobro odreagirali. Posebej, bom rekel, naša leva stran v fazi obrambe je zelo trpela. To je bila prva korekcija, druga korekcija pa bila, da enostavno smo mogli prevzeti, bom rekel, večji rizik v smislu igre, hitrejši pretok žoge, bom rekel, več ponujanja. Mi smo mogli, bom rekel, prevzeti inicijativo, ker drugače bi samo čakali, kdaj bomo dobili, bom rekel, drugi zadetek. In mislim, da so to fantje speljali na pravi način, z dobrimi tranzicijami. Tako kot sem rekel, mislim, da zadelo v pravih trenutkih in iskreno čestitke njim. Če forma morda še ni na res tistem najboljšem nivoju, verjetno si želite še morda malce več konkretnosti in kompaktnosti v obrambi, je pa verjetno formo lažje loviti ravno skozi rezultati. In ti so zdaj na vaši strani, čaka pa vas obračun z Mariborom. Ja, definitivno drži. Sigurno je, bom rekel, lažje delati korekcije in, bom rekel, graditi igro v pozitivnem rezultatu. Nekako vztrajamo pri sebi že od prvega dneva našega skupnega delovanja. Veseli dejstvo, da je ekipa začela, bom rekel, bolj dihati kot eno. Sigurno je to en, bom rekel, zelo pomemben faktor in to je bila naša, bom rekel, izhodična točka. Ko bojo stvari, bom rekel, prišle na svoje mesto, sem prepričan, da lahko tudi v igri, bom rekel, napredujemo. Je pa bilo zelo pomembno v tem obdobju, bom rekel, delati dober rezultat. Ja, Goran, in poleg mene je Nik Kapun. Nik, prvi polčas se je zdelo, da je Olimpija ravno ujela nek ritem, da je vzpostavila ravnotežje. Pričakovali smo, da se bo v drugem delu na podoben način nadaljevalo. Kje se je zalomilo pravzaprav? Ja, res je, rekel bi, da mogoče smo imeli prvi polčas inicijativo in tudi neke dve dosti dobre priložnosti, ki bi lahko mogoče povečali vodstvo na 2-0. Nismo zadeli in takoj v drugem polčasu, ne vem, mogoče smo šli v igro preveč pasivno, oni so dali z teh 2 šans 2 gola in na koncu zasluženo zmagali, mi pa moramo se dobro pogovoriti in moramo zdaj v naslednji tekmi nujno zmagati. Nik, zdelo se je ogromno nekega teka, ogromno truda, pravzaprav za prazna nič na koncu. Ja, tako je res gledal, no, na koncu. To je nogomet in včasih se tako obrne, dobiš 2 gola, ne veš niti sam kako in tekma gre v eno smer. Tako da ja, mi kar lahko naredimo je zdaj glave gor in naslednjo tekmo zmagati, kot sem rekel. Hvala lepa in srečno. Poleg mene je Duje Čop. Duje, pustiva zdaj najprej vašo igro, ampak en komentar celotne tekme me zanima, pa se bova potem seveda osredotočila tudi na vašo formo. Kako ste tale drugi polčas zlasti, ki je bil za Celje izjemno uspešen, videli sami in občutili? Je, v zadnjih par utakmica smo mi pokazali da možemo dobro odigrati, samo to treba prebaciti na cijelu utakmicu. Danas smo imali odličnih perioda i kad smo bili malo pali, kad je Olimpija stisla, uspjeli smo se obraniti i drago mi je, ovo je pravi put, moramo se dizati do kraja sezone. Ovdje nije mjesto Celju da bude u dnu tablice, nego prema gore što smo pokazali i danas i sad smo digli letvicu gore i mislim da moramo od ovoga nastaviti samo na bolje i bolje. Dosegli ste zadetek, odigrali bistveno več minut kot na prejšnji tekmi. Kako deluje pljuča? Je, dobro je, malo bio sam ozlijeđen i treba mi malo vremena da dođem sebi, ali u dogovoru s trenerom i sa stafom pripremam se da mogu šta više i više, ali kao što vidite ni još ni ne treba kako igramo dobro. Mogoče še tole je v vaših mislih, predvsem vaših osebnih, da se dobro v formo pripravite do pokalne tekme s Koprom, ki vas čaka v polfinalu. Vemo, da je finale v Celju. Ja, mislim, ne možemo gledati toliko daleko, iako imamo to u glavi, ali trebamo se dizati utakmicu i ovo je put kako treba ići naprijed.